Lagi ya teman-teman. Oh, meron. Ini macan pote guys. Tren sore guys. Selajenan guys, macan pote guys. Ini korban perasaan. Oke, macan pote juga guys. Jaring sampean lebur-lebur di pak kelebun. Ayo bang, ya bang. Oke ya teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Doni Aksara.